Hello manan kada kayo. Amin gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, may sagot kada kayo, ti part 17 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag ka naragsak manen nga oras tayo amin nga labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam tayo ang Django san napudpod no anagan. Kastiman ti kunana, dir manang biyanang, at dabak nang abakat akalugaran me. Kat pasaray iso ti asit ganda giti kakalugarak, nukas jay magipit da. Naawi sakmet nga rod nga imutang kan kuana, kat day ti pagtarayan day to ipadramak kan ka. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Malas talaga. Diyan ko man anapanan. Apay ngagpupudot ka simbang petjanggaw. Sinawar da nga ro di pistahan tatang. Nangabakak ididamaw. Agawi dak ko man. Pinili dak pala anagtaya. Anyay! Nahapak amin na kwarta. Nagkunang amay na mapan ka jay. Kahit amom amay busti kwartam, no ijay ti papapanam. Sayang nga talaga di kwarta niyo. Ay, masapo lang masubot ko dahil di nahabak kanya. Anyat maramidam kay kaawa nga ruday. Ay, tatang. Ikan daman iti kwarta niyo. Pangalako magay lukaw. Agdawat ka, pagsugal mo lang. Nudli ka kit... Ay, naapo ay makistungan kan san. Kino naglako kayo mo't iti buryas, iti kalma. Adda pango sarak iti dayja kwarta. Isu adi mo man pakibibiyangan Django. Nanayin siyang, di mo'y tagpapautang kayo iti kwarta. Ha? Ay, saan, Django Barok? Agdinamag to, pwede iti lugar tayo nagpapautang kayo. Pinautangam ka no mo, da jiri kan jubilin. Ay na, nagpagpakaasi da nga umutang da. Tausaran da ka no nga agabroad, Django Barok. Uray ka no mo, da anita ka marilaw. Pati ni pulot, pinautangan niyaw. Agpaiso aya? Ata nagpagpakaasi da mat. Pagpuunan da ka no iti negosyo. Masyanak mat ka da kwada, iso pinautangak idan Ay, siya mambangarot ti pautangan yun, nana. Ay na, si kapay mat nga da trabaho na ti umutang, Django. Ay, kwang, kasapula lang amin ti kwarta, nana. Pangnayon ko lako, may tibangunag ang negosyo. Ha? Agnegosyo ako, nana. Pumanawak to, iti trabaho, ta nagpasimit ti sweldo, iti tayo kumpanya. Kwa Barok? Bayada mo adagaws. Promise, nana. Apay, paano ay ako matiutangam? 50,000 ko, na. Anya, dagdakilan. Dakil mo tati, impautang mo kada anita. Ala na, nana. Bayada mo lang. Ay, uray pa rin to mga kitisang wana niyaw. Kabno ka siyang lang. Ala na, nanayin siyang. Please. Ay, mabitlaan nga ro, Django. Ay, problema ti pagbayad ko kaninanain siyang Marilo. Uri siyak nga ro, Danita. Inton bigat ti imbaga ka pa nagbayad ko. Ngam awang pailat na riskitara ka kwarta. Imbagkan ka tainton bigat pa lang ti panagbayad mo. Ngam siyak nga'y, idi kalman. Apay no inta kasarita ni nanain siyang Anita. Makipagpakaasi ta. Nga ikan na tapay iti pawayway tang aldaw tapno makabayad ta. Ay una, nasingpet mo ni nanain siyang. San anarigat akasarsarita day jay? Adto iti 2 kilo atarong nanain siyang. Itad ko kada kayo. Ay, adto'y matidwar apitchay, nana. Itad ko kada kayo, kahar-harvest day ta. Ay na, lako yun samit da kita. Bayada ka, ano ko Isaanan, nana. Nakaumay kami ta. Umay kami kumamakipagpakaasi kada kayo, nana. Awampay ngamin pagbayad mi kadagiti utang mi kada kayo. Numabalin, ikan na kami kumapay iti pawayway mi, ngagdiskitar iti pagbayad mi, nana. Ay na, no talaga gawan akit, anyagay nga rod, talaga akasta, mauatak day ta. Ha?
Saan kayo nga agungat, nana? Saan? Apay ko mga agungetak. Maawatak ti sitwasyon yo, tanagdalanak matdagita, idi babasit pa'y dagiti anak ko. Masursur ko mat idi amin ang kakabagyak nga utangan tanagriga mo nga ron ti panagbiag mi idi Ay na, agyaman kami nga ron, nana. Wen, awan na nyaman na, maawatak dayta. Ang ita na pintasan ti biyagyaw. At da amin ang ija abroad dagiti 5 anak yaw. Pau-pau itan da kayo laang ni ti kwartayaw. Wala. Dayta mat ti pagyamyaman tasaan anaimot dagiti anak ko. Amudak atalyawan nga inada. No kasta, di kay pa'y nagbayad iti utang yung Marilaw. Saan pa'y Django? Iso anak kisarita kami nakasingsingput si ka. Mawatan na kami. Aya, kano nga timbagayo apa nagbayad yaw? Awan pizza kenal daw ngayon bagame. Basta ko namin agbayad kaming tulatan no makadiskitar kami iti kwarta. Ay, aya? Ay inak to mamangarong makisarita? Tanay, awan pa'y malapagbayag ka? Wala ka magaya makasarsarita ni Nana Insyang. Nagsimpo magaya. Django, sigapat gayam, sumarag ka Barok. Ha? Ay, agyaman na ka. Ay, Nana. Umayak ko mamakisarita. Diyak pa'y makabayad iti utang ka. Tani, nausar ni mo, tayo na makapagbayad ko kuma. Ay, intaray ko ngamin ni amang ko, di hospital, idi rabay. Apay, naganano ni tatang mo? Kwa, di makil ka no dalam na. Anya? Hala, biglaan sa dayta sakit ni tatang mo Huwag nga raw. Ay, awanan. Dandanin sa amot kapit ni tatang ko na. Kinood na kanutaning tibiyag na. Anya? Iswa makipagpakaasya ko ma. Di na ko mapirsan. Nagbayad iti utang ko kang ka. Tatalaga nga, wampay kwarta. Bala, saan ka puwersaan Barok? Tamawatag dayta. Agbayad kanto no adda. Anyat mabalin ko ngay no awan. Agiinawat tayo Ay, agyaman na ka na. Ay, nanagsingpag kay mo ataon. Ibagam nga rod ka ni tatang mo tagpaimbag Barok. San sa mga gimbagay? Nakaro nga minon ti sakina. Ang kaya napay mo nga mintagbyag. Iso nga igagatangak iti agas na. Katuan no anya ti imbagada at tumaren na. Ipatumar mo, Django. Ay, ti problema nga ro ka. Awang maigatang iti agas ay. Iso ano mabaling ka, naiunak ko mati utang ko kada kayaw. Agparinto mga kmanan iti sangwanam nana. Ay, tumakdar ka, Django, tumakdar ka. Pautangan da nga ro na. Wen, malalala, tumakdar kan. Mano ayat ti utangan manan, Django. Ay, agaman na. Ay, kwa, 50,000 pesos kumamanay. Tanangin na ngamin ti agas ni tatang kaw. Bayada mo lang no maalak tayo naglakwak iti daga. Idi ba nga barangay? Hadayain la kum adaga, Django. Adana na. Kagkagudwa pa'y mula na bayadan na. Singirik taon tayo so ti pagbayag ko kang ka. Sige nga, Rod. Ngam kas iti sigod, Barok. Adamanan ipapirmakan ka, wan. Ay, why, nana? No problem. Rumwarak man. Nay, papanamayaman ng tatang. Pumanag na kayo nga. Ada mapangkugatangan ni J. Ilay. Ay, nga gatangan niyo. Tasya mapan gumatangay. Apay magagat ka. Wine, di kay arwar-arwar. Di kay pumanag na. Tamang ano niya, pati mapasamak kada kayo ikirwar. Na, apay akas lati bagbagamay. Saan kami tasigod akas ta, Django? Basta dito kay lakad di balay. Ngayon, pupuk kayo iti siligyaw no isaw. Anya? Sige itagrubwata ka. Hindi da kunikan, iti paggatang ka. Tadda kwarta. No kasta, nakabayad kan iti utang mo, Anita? Wen, Marilo, si Kangay. Kagudwa pa'y lat na itid ko, takurang mo din na diskitarak. Sana balit na singpat mo ni nanain siya. Wen nga rod Ay, naimbaglakit din taman nakaawat day siya kalugaran tayo.
Nakita mo di ka barbaro alugan na. Wen, ay, sinukatan nan tay daan alugan na. Ginatang kanu dagiti anak na dayjay. Regalo da kanu kankwana idi nagkasangay. Wen kanu nga ron. Kasta mo lang tinasagap ko adamag. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Marigrigat kanu laeng idi ninanain siyang. Ngam ingkarigatan na kanu a pinagadal amin nga anak na. Kat nagabrod da amin. Kat ita, mayatan ti biyag na. Wen, Anita, nasingpo nga mininainain siyang. Iso na si dagtigrasya kan kuana. Nanain siya. Adda maisagis ka. Ha? Adya day ta, Django. Tangay ka na yung kangagpautang. Apay no pa porsintuan ti papautang mo ngay. Ha? Tapno damagong ko naman agpapautang na na. Paporsintuan iti ore 15%. Uno 20% pa kidi ano isaw? Ay, saan, Django? Diyak kayat tigasta. Nasaysaya at ladya kun agpautag no pa porsyento agpailaeng. Ay, wine. Ay, nana. Into next week ti panagbayad ko iti utang ko, Taiso ti panagbayad, ginagatang iti dagak, Ay, nasaya at launay, Barok. Iso na lang, ta. Kwa? In-hospital ko man ni tatang ko idirabe, ay. Nakunpain man. Anya? Kumusta nga ni tatang mo, Barok? Nakapsutan na. Ipay makabangon ay. Nakadaya perlatan. Agam mga upayan. Dandanin sa tiapit ni tatang kaun. Anya? Jakpay kaya tamatay tiamak nana. Iswa pagarak. Gamay na. Ay, mabus-buson medyo hospital. Anya? Agparinto mga manan iti sangwaran nyo, nana. Ay, sus. Tumakdar ka man, Django. Diyak kaya tikas tangar, aramidam. Ay, nayunak ko mati utang ka. Tay, gulpik abayadan into next week. Mano-mano na yati utagam, Django. Ay, uri 50 mil lang, nana. Tanangin na mga Rodrigas ni tatang ko. Tumakdar ka nga runditan. Ha? Pautangan naman ay. Wen, tumakdar ka. Agyaman na ka. Ay na, maarakop. Kagyaman. Ay, di nakarakupan na, Django. Ay, sorry Diyan nga may mas balang. Tiragsak ka. Ay, bali 150 ki amin ti utang ko kan kanya, nana. Ay, uri kami ti porsintonan. Awang problema. Ay, saan? Diyak kayat, Django. Indak man ni J-Store, Django. Di kay rumrumar. Urar kay larwar manain. Apay ay alapdan na karumwar, Django. Basta di kay rumrumar ta nagpudot ti panawang ko na ni. Ang mga numahit stroke kayo. Anya gatangan nyo Ta siya akong timapan mang gatang. Ay, nakla ko mag-standby bit i J-Store. Nalamlami si Jay. Naparier ti angin. Inakmanmangan iti ice cream. Siya akong timapang gumatang iti ice cream yaw. Manok gatangag aya. 5. Ay, may salayo nga. Marilo, diyak matan makitkita ni Django. Makitkita yu pa'y? Sagpaminsan laangan, nana. Apay ka day? Awan. Ada nga minsaritaan, be. Kuna na nga umay ijabalay. Di matagparparangan. Saan ka di pa nakabayad iti utang na, nana? Saan pa'y nga rod balasang ko? Ay, itinasaya at ingkayla danunan ng ijabalay da, nana. Sige man nga rod balasang ko. Apay, di kan sumsumrek iti trabaho, Django. Nabayagan nagikata ko na. Kanayon na to mga ung tantibos may. Makauma. Apay nga binaya. Ang mga dam basol mo. Mala daw alabas si kaya gunga kiding. Nagikata ko na. Tanya, kahit itilatan piyesta di ayaw yang bawa anak kau. Nagsapol ka iti sa balay pagtrabaho Bunto ka di. Nagsantik alugan iti bataw. Hala, tayo mailogan ni nanay siya. Tao po.
Umayak man. Tatang. Yung kayag lamang idislid niyaw. Darasin niyaw. Ah, Katirami na niyaw. Agida kayaw. apay-apagidan na. Basta yung kaagida. Mina, mabilang ta kuso-kusuan tibok yaw. Apay ako son tibukaw. Nukas lang masakit kayo, ha? Imbaga nga mina nakadalit kayaw. Anya? Mabilang, ha? Tay na mga iti oging, tay kaktioging, taglawlaw ti matayaw. Nukas lang. Ay, antala ka! Sikat yung pamarang ang masakit no kayat mo. Ha? Tila yung bagbagam kayam kinin siyang. Ay! Dumanon kain siyang! Ha? Jaklahin pagarop, makabalan nakapagulbudan ti anak mo kapsat. Nagtalagakan ko ana, nga pulbod gayam dyan anak mo. Pasensya kan kinin dyan bukabsat. Ay, mangibabay na dyan tao. Inuto-uto na kagayam. Huwan nga rod. Imbaga na dalit kan. Tadagan no na nang sinasakit mo. Saan gaya mapudno? Kaya't ko kumamakasarita ni Django kabsat. Ay, narimbuaren kabsat. Nagnangarot ijelikod. Ay, mabayin laki di day jay. Kinawang mapagbayad na iti utang na. Isong aglimlimengin Ang bayam, tano agawit ka ung taktaw. Pwersa ngagdiskitar iti pagbayad na ka. Kuna na nga dain la ko na dagana. Pudno ay kabsat. Ay na, apaw. Saan na punod ay takabsat? Anya, ay sus. Awan nga ruda na. Kasanupay ngay jay utang na kanyak. Ingka kasarita itinasaya ni kabsat insyang. Ay nagalas na ramin mo Diyanggaw. Pinagbalinak pa gaya man ang masakit tapno makautang ka. Nagawa na pain mo. Pasensya kayo na, tatang. Apay, nagipi pa namin tinututang mo. Impaabak ko iti piyesta, ha? Day tanti bagbagak Diyanggaw. Awan lang nga ro trabaho mo. Utang ka pa lang nga utang. Kasano nga raw na makabayad ka ita? Ala, di kay ka di madanakan? Tada pa'y las opsyon ka? Tapno malusutak da ito yung problema? Opsyon nga? Apay, anya da ito opsyon may bagbagam Diyanggaw. Nasaya at taimay ka, Django. Manunarabi ajak makaturturog. Jak may turugan ti panang lukom kanyak. Sorry ananay siyang. Mababain ako unay kang kan. Ang sana ti may papan iti utang ko ti makagapaw. No apay ngay mayak. Insyang. Ha? May papanday to iti marikrik na kang ka. Ha? Marikrik nam nga? Ay, kwa. Nadibila ba't tiri na kang kain siyang. Agayata makangkan. Anya? Ay pag-aasim, Django. Sana siya ti paglulukwam. Agbayad kakit din iti utang mo. I love you talaga yun siyang. Saan ka mo't paglulukwang kahit? Isang sadya nakaas-asawa tasi kan sa ti makaginasat ka. Di nakulawan, Django. Ti kunam, jak makasiro kiti kastangar aramidam. Maipit ka nga minan. Iso akastan ti ibagbagam. Gaputawan pagbayad mo iti utang mo. Arman nakon. Tapno malibre ti utang mo kanya. Ala, samot ain siyang. Ay di nakpagbalbalin na dawan ammo na, Django. Ammo kon ti planom. Iso asan asyak ti lokwam. Anya? Agbayad kakit din. Di mo urayan nga agdaromak, Django. Agdiskitar ka iti pagbayad mo. Tapno di ka idarom. Inaram ko ni nanain siyang tanwaklunan nak malusutak ti utang ko. Ngam saan nagkuritikas jay awagas ko. Kastaon ay pungtot na kanyak kat pinangtaan nak nga idarumnak no jak makabayad ken kuana. Ing karigatak nga rod tinagdiskitari ti kwarta kat binayadak ti kagudwa. Kat timat kagudwa ing karok babaan ti panagtrabaho ken kuana kas hardinero na agingga ang nakabayadak. Alakastan, to'y pagaya mo, Django. Amom pagayam, Django, saan ngamin anasaya at timanggundaway itipada at hao. Saan nagaputan na singpot ay tao kan kakad gundawaya matan nga utangan.
Agbayad ka tapno makaulit kan tumanan nga umutang kan kuana. Katipay dakas, mapan mo lagayam itay-taya at ututang maakwarta. Asino matisan ang masuron iti kasta nga style mo nga ay. Umutang ka tapno da pagsugal mo, sana may parbeng ti kasta. Agtrabaho ka kitde tapno da pangalaam iti kwartam. Kat ijam ti agbisyo tapno makaurnong ka. Kat mapapintas mo ti biyag mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Django. Dito'y drama tayo. Hello, daytoy manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat unay kada kayo, iti kanayo nakadayo mang tartarabay, kan mang suporta kadagiti uploads tayo kan dito YouTube channel tayo. Itagundaway, isagot mi ti part 4, compilation ti drama Amanang Biyanang. Nagatel to'y agong ko Kudkudak man. Hey, anya kamatan. Anda kay ti sango ti panganan. Kumanudkod ka di tagong mo, Esmeralda daw. Nagatel nga ron mait bakit? Sapay ito o nagtayan tinagatel. Kudkudak man pa'y. Hey, madamdamakan nga agkod-kaod. Manganda pa'y mat Ay, sige nga raw. Agkamuta kaon. Ay, agalak man pa iti sidak. Kun agsabawak man. Ay, ala, mangang kalata ka din. Di ka sumanaw. Ay na. Apay ayamot alapdan nagngagsaw pasita. O minumak man pa'y. Tamakain inumak. Ay, nagigupak man pa iti sabaw. Ay, nagimasain. Ay, agsiliak man. Ay, Nagimas. Ano man ti makan ko, no kastoy laang. Natang man pa'y. Ay, agsubo ak manan iti napaw. No. hey, just came na iti nga asawa. Ni kasanatang ko na. Mangmangan lang harutan sa upay lasaw. Kurang sa linay na ba? Ay, no. No, anawaag. Agungat mat. Ay, no. Ay, Sanap na na. saksala ti kasto ti asawa na. Ay, na. Non-stop, di ba nagsasauna? Nagatel man. Saan nga agsarsargan? Agdigo sa kaon, bakit? Tinak agtrabahon. Ay, kitagdigos ka lata. Ala akong titwalya. Anda ni Jeban nyo tay shampoo kan sabon na ginatang ko. Nasayaat nga raw. Sa paag ti mapanagtrabaho, tapno makaduak iti tape. At sinila sa kaon. Isuot kaon. Una agtukan ni Gate. Hinda ko ni Jebanyaw. Ay, tay brief ko gayam bakit? Nalipatak mo tayo. Ay, agsubliak iti silidta. Ay, masapol nga ibaga na amin nga ramitan na. Unay matigagat ti asawak nga agsaw-saon na ya. Ay, por Diyos! Dito'y ti sumarunaw. Dito'y ti pagluganan niyaw. Next day to'y nakapila. Tata Esmeralda, kaya pa'y mga anak. Sublatan ka pala nga dispatcher, tata. Tapno, makapangan ka. Ay, madamdaman taon, barok. Din ka kahit agtugaw iti lugan maun. Di kan sapay nangal daw, tata. Ay, madamdaman. Nabsugak pa'y. Nanganak iti tinapay itay. Hinatang ko di tabalasew. Ada palaman na peanut butter. Kun iminumak iti Diyos asag uutsaw. Nagimas nga ro di minirindak. Kastaya, tata. Nagimas di tinapay da. Ada pasas na. Kun ada pa'y... Diyak ang mulay jayay. Kasla taep, Mike. Ada taep na di tinapay. Ay? Saan ataep na jay, tata? Ada awag iti da jay tinapay. Nalipatang matay. Mayat tikas jay tinapay, tata. Taep nga road. Ada taep di tinapay da. Mala, panawang ka dito yan. Naituloy ko ti agayap ka na iti pasaheraos. Madamdama akton, abangan.
Nay, adakan lakay. Naladaw ka nagawi di taa. Wen, tado ti pasaheros. Nakaduwa nga ron iti tipita bakit. Ay na, ikatakman pa ito sapatos ko. Ay itisok pa ito bagkaw. Ay na, ay agtugawak man pa. Ay, agchinilasak. Ikatak to jacket ko. Ay napudot. Ay na, ay ikatak to medyas ko. Ay na, mabalin ka di, Esmeralda. Noan niya taramidam, aramidam latan. Sana masapol nga ibalikas mo amin nga raramidam. Ay na, bakit kinlakaitan? Di ka pala na irom kanyak mait nga asawam. Amom mo ta kastoy ti kinataok. Kastoy mo ti panakaiparswak ah. Kamabalin mga ikamulat tantangiwat mo. Sana masapol nga ibagam amin nga ramidam. Jakmit nga ron maika mait. Aglukat mutlat nga agsauno ka. So abay-bayan naklakaday. Oray ta jakmit pigpig saan ti saok. Masurunak. Nalustred sa amit ta dila mo. Oray anyat ibagbagamon ah. Basta di naklapdan. Takastoy ti kayat ti bagay. Ti agsasaaw. Pasita. Ay na. Nagatal ti kilik-kilik ah. Kudkudok man. Oray to'y dapan kaw. Nagatal. Kudkudok man pa. Ay makikiamay. Nay, dala mo ka. Si Patakman. Ay, niya ka mateng. Mapanan titurog ngam sumanao ka. Adda nga rod lamok, bakit? Ay, anya mo na gito'y alam mo kain. Rab-rabi at tumanayab. Imbis sa maturog damitang. Kat mamay na no matlatamang patay iti lamok nga oray di kag saungay. Maturog ka kanilatan, bakit? Ay, nagmayat yaginat. Nalipat agayam tagtutbras ah. Ay, nakmampay agtutbras. Ay, natachinilas kang. Mapanak ije kusina. Ay, unay mo tapan nakalipat kang. Nalipatak mo't tinagbras. Ay, awanan. Jakman maalat ituturog akon. Imbis sa mapantiturog ko itayan. Awam manan. Hilda ka na kan. Umayak mampay lagi tambay dito'y balayaw. Ha? Agkauna, antipasita? Ay, umay kumanina na tilapayag kaw, tamarngrng aki di balay. Ni, apay, at dangalaw nga isi balay yo, ante? Ka, di sigod ang ngalaw nga wa. Nangkel mo nga Esmeralda. Ha? Sumanaw nga rudlat ta. Kimaro pa'y kat itanti kinalabid na. Ni, kasta ante? Nay, adan sa mabisita yaw ka anakan. Ay, wananti, ni Uncle Andong. Ulitag nila kay. Imay pimasyar. Kunak no asino itayan din nakatugaw itindayaw. Nakaisip mo na kumit kita dito. Ay, wananti. Uncle, umay kayo dito tanda ni Antik. Agaman mo kayo. Mabain siguro nga umasidag ante. Naulimak kami na itanga ulitag nila kay. Isumulaan nagtangad laang. Saan unay agsasaon ni Uncle Andong ante? Naulimak alakay dayta. Kasla nga ron awan kadwam atao dito balay nukwa. Ta naulimak. Nagpadaan dakan nila kay ko naulimak. Saklat ti sumanao dito balay nukwa. Ay, mayat kit di ati kasta kabalay, Hilda. Ha? Taapay mo ngay ante. No siya kakamas kay kayat ko tayo nasao. Tapno saan ka maburing. Maday tinasao kabalay. Makarengreng. Kan makauma dengdengkan. Makapasuron pa'y kidi no daduma. Tag-shower pa'y jing iwan ng uncle mo no diretso ti sauna. Anya? Iso ano siya kamay sa... Kay kayat kon tay nauli makakabalay, ngam tay nasaw, tanasakit tilapayag ko, marengrengak, masikuranak kanakan. Hello, kabsat. Mabalinti makiam-am mo? Una, kabsat. Siyak gayam ni Pasita. Kaanak akya asawa ti kaanak kam. Kasta aya. Wen, umayak man makikaaruba ta marengreng aki je balay may.
Hay, makauma adang ganti busis dya sawak. Sao-asaw. Ay, agpada na nga ron ay ti asawa. Ha? Lukas ta. Tarabi mo dya sawam. Wow, sao-asaw. Nagsakit ti lapayag ka. Iswa, nagbakasyonak pailaang ditoy. Ay na. Isuda ko magayam tinagasawaan niya iti asawa. Tagbagay da. Ay, wala. Hay, kayat kong amintay na ulimag nga asawa. Diyak kaya tinatagare. Ay, makaina na tilapayag ko no makikaro baak ditoy. Ne, imbag pa'y da ito'y. Isam-isam laang. Alaag to'y bagkaw. Taitid kaon tinaggadak iti nagmalang bagay. Adda dito'y bagko kahit. Alaag kon bitaw. Dito'y bagay. Hala, idisumlatan ditan talaag no madamdama. Sige, idisok dito'y lamisaan. Nay, adda ko ton dito'y lamisaan. Pis-itik man. Alaag ti punas. Tapunasak to'y lamisaan. Tapno maikat ti pinatay ko ako taon. Ay. Nay, adagayang mukat ka. Ikatikman. Ay, sao ka man na sound. Pagtal na mamitang iwa mo. Kat adda nga ron mukat ka. Ay, si kamot di mo pa ibaga. Binalbalon ko gayam da ito'y amukat ko, yay ilay. Baka idi agsapa pala da ito'y amukat. Agpubuak. Nagigamak iti mukat. Ay, pumanawak man la dito'y kusinan. Makarengreng mo da ito'y asawa. Agsabuna. Sige. Ay, puminubag man daya. Agpapas kang agsaw-saw dita. Tarumwara kaon. Inak man makikaruban. Umayak man, kabsat. Nay, agtang-atang adlaeng. Ay, umay kumanan yina na tilapayag ko dito, kabsat. Ay, kabsat, saan ka kadipay nga gawid ijay lugar yaw? Saan pa'y? No kasta, agbakasyon ka pa dito. Wow. Nagmayatan na kanwa ti kasto a klase ti tao. Wan kan saan lati magbagana. Talagang agsungan ni ta iti asawa ka. Imbag man ta saan nga agsakit ti bagbagi ma nakaindayon latan dito ikabsat. Saan? Husto nga rod. Nataer magayam da iti alakay numingmingan ana imbag. Natangos ti agong na. Kusipit ti mata na. Kun natayag alakay. Kabsat. Mayat sa ti agpagna-pagna. Tawan init. Intan sa agpagna-pagna. Sige, agistrol ta, kabsat. Hilda ba kay? Nagkuyog mo da ulit ikaw kan ikit mo. Ha? Manain? Nagkuyog naman idikal manain. Ha? Napananda idikalman? Diyan mo nagkuyog naman asimang putidikal man. Nagkuyog naman mo manay. Ni, apay nga eh. Kasaritam to niya yung ikit mo kasaritak tumat ni ulit ikaw. Sige lakay. Uncle, anda niyan te? Nay, awan Matilda. Ururayag nga raw, awan matay. Ala, nukas ta. Saan da pa nagawid kin uncle nila kay? Ha? Nagkuyog daya? Wen uncle. Nay, napananda ngay. Diyak nga rod mo. Kasaritak ko man ni anting mawamagayam dito. Ay na, saan ang matatao dito'y balay ni Antay? Kanayon arumwar, yak amuno sa dino ti papapanan na. Ay, unay lakit ni Antin na ya. Wen nga rod Ay na, malamanayin, balasang kaw. Ay, inak isara ka, nagiti binilag, balasang kaw. Ay na, natinlag ti daduma. Pidutek na kita sa lapay, Hilda.
Ma-develop mo tintirik na taandong. Wan nga raw. Angam no siya sa anak nga agbabawi. Takaskan ka ti kayat ko. Nakasagana ak amang isina iti asawa. Basta para ken ka. Oray siya? Agad anyat planom itangay andong. Yak amaw. Ha? Anya adi mo amaw? Agawid ka kadi pa ijay balay ti ka anakam. Kompormay? Wano sumapultan iti pagnaudan ta. Ay, sige nga ron. At dagayem kong agpapaabang dito'y ili. Ijay ti pagnaudan tan. Ala, uncle. Di kay makmaklaat iti ibagak ka. Hindi yun namnamaan ti panagawid ni auntie ta. Ay. Wine. Amo kaon ti maipapanit ti dayta, Hilda. Na nagtiks itay kanyak. Imbaga na at yakon orayan ti panagsubli na. Ay, nagaya minsan ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ay. I-charge ko. At ita. Awan ang mumi iti aramidan da kanya Uncle Andong, Uncle. Di ka labinantayan mo ito jay antay. Kanayon gayam jay balayaw. Mapaya binaybayam mo. Jakmat pagaro pa nakas jay ti aramidan da, Uncle. Apay ngay akas jay antay. Lukano abimakit. Isomat ti panagaramid na ni ti kasyay. Wen nga rod, Uncle. Binagbagaan mi idan ngam natangken ti ulo da. Mala, bye-bye amon. Isangit ko lata na, Hilda. Anya nga ron ngay. No di na kon kayat jayan time. Awan maaramidag, Hilda. Andong, nauli magkamanan anak ka panimid di taabay ti tawa. Hanyat pampanunutan. Uy, andong, agsao ka mo't Ada ka di problema. Agsao ka, di ka agwing-iwing laang. Ay, ala, no talaga di ka agsao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Tapno makapanunod ka na imbag. No anyaman day ta pampanunutam. Andong, handa akon. Nakachinda akon. Ayam mau. Nay. Awam mo dito'y nagusmay. Napanandangayan. Ada papel anak kaparabaw iti lamisaan. Sura mo. Basaak man. Dear Pasita. Pakawanan na kuma. Nagawid ako niti puter ti asawa. Makunkonsensya kadi aramidan ta. Suapi manawak. Di akong nagpakada na amok nga agsangit ka. Agsubli ka niti asawa. Ta saan na nasaya ti aramidan ta. Ta agsubliak mo din niti asawa. Bay. Ti nagbalin nga asawam iti apagdarigmat ang makalawas. Andong. Apay ngay. Apay ngay apimanaw ni Andong. Nay, apay nga daka. Anyat masapul mau. Pakawanan na ko, Ma Esmeraldo. Nagbabawya akong ti inaramid ko. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Kalpasan ti pananggulib mo kanyak. At dapay laro pang agsoble kanyak. Lakay. Pumanaw ka. Tadi kan pagananaw. Nasaysayat lang agsinatan. Ang mga nugulipan na tumanayin. Diyak to pa'y maramid diyak babae. Si kantulaki din. Balang kantis ka.
Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti pagayam yon iman ang yabiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw yo amin. Sapay kuma, tanakaradkad ka na salunat kayo, hakanayon. Ti surat nga intay drama itak at manipod ka ni pagayam tayo anaglingad, itinagan arita. Ngam sakmay na, kablaawan tayo pa da Ma'am Gemma Aglo, dita Hong Kong, ni Leonora Bautista, dita Binalunan, Pangasinan, Aida Garcia, dita London, United Kingdom, ni Al and Kathleen Umayas, dita Banay, Ilocos Norte, ni Esti Romeo, dita Hong Kong, kani Miko Charito, dita California, USA. Kastiman, ti surat ni pagayam Rita. Dear manang biyanang, pasig a babae dagiti anak ko. Iso nga stricto ak no may papan ka dagiti agar-aram kadakwada. Ti kayat ko nasingpet kan nagagat ti paghasawaan da. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa ilaangam agid ida kakitday. Makaturturog ak nga rod nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinubyaw. Kunak mo't alikli ka munday di alalakay. Kunak mo't asinaamaw ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry nanang. Ay ayatan. Kasi a klase ti lalakay ti ayatan. Artal? Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkuyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan amakita ti panagrup-rupa da yanubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpungpung tutunak da iya babae. Ha? Awanon, ison ti mangidandanon iti bagina ijay balay ti lalaki. Kasanong kadparitan nyo mat ngamin asumarungkar tinobyo na dito'y balay nanang. Wan tadyak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamot day di ngay. Minalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay store. Kat, anya nga rod niya mabalin nyo ngay no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya ngay ti masakbayan iti day di alalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Diyak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kadyamat anak mo ti mangitandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabaling ko ngay. May sakamot lang do. Eso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita dakan ka. Unay ka na ya. Gagagay na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Rumor ka man dita. Mangibabain ka babae. Unay kayo matan nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito eh. Agawitan. Oray agbakbakit kan abalasang. No day tamad la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iso ajak mabali na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan Ela. Di ka la nagpampanunot matan anak ka. Hinay-aywanan ka idisikog ka. Aging ga idimpas ngay ka. Ganiti pa nagdakkel mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam. Ayun na hinayanak ka. Pasensya kayo nanang na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan. Dagit na ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artag jay anak mo apakiasawan ti anak ka. Kasano lang ti anak ko kan ti agbalin nga po ko. No artag mo ti anak mo. Agbalbalo to ti anak ko. Ito mga sawan na balayan. Nanang!
Masakit tinakam ti inam. Ela. Pasensyaan nyo lang kumanti pa nagsasaw ti inak, tatang. Lala. Babaya mo. Agaw kayo ka din rin eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, kapsutak amang pampanunaw iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo't iti husto. Ngumapay adi na pinili iti nakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumatlaang Adumat ti amamok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nangasawa, nagbalbaliw. Ha? Patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mo't ngamin jay amada. Artek. Napaklan nga artek. Nanang. Iso asi ka Josay. Kita ti pakirelasyon ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag. Tay responsable. Tay narispitaw. Day tay man nakimisa. Day tay saan anaimaw. Nadungaw. Managtulaw. Naulimag. Kan aminan akinasaya ti may sa tao. Ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapi nga ta kasta abaro itan? Ada. Apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho, mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapaw no nabisyo mag. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarud iti bunyag. Manang, si ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamu ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpudno kininanang. Ngamabutangang. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na nubilang. Unangam ang mga numa-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Ay, unangam. Maawatan ng tumutlaang. Inton agbaybayag, manang. Ato'y tinatkadak inangal daw. Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pa ila ti kasartan nung nagbartag ka manan. Sa anak nabartag bagat. Nakainumak lang. Amok matiraramidag. Sigamat. Alala, ingkag sukat nga rodin tamangan kan. Nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kunti maturog. Ala, idulin mo day ta agwarta. May mga oras siya, nana. O may kuman ito to'y manggakin santol nga impala ni Josie. Day, apay, aglaklako ka iti manggakan santol, Lino. Sana na. Mula mi day ito. Itad ko kini Josie. Imawag namin ni day kat nagpala. Anya? Maldi ka no te bagbagi na. So nga inyag kon dito Nana. Sige, iti sumlata ditan. Taitad ko no madamdama. Nana, mabaling ka diya. Siyak tayo bangtid kin ko na. Ay saanan, taday jay silid na. Agidid na, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, Nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid na anak ka?
Ay agawid kakit din. Nagpapadaan nyo nga agama ti Arthur. Saan mo't na? Agas lang, di ba mapanog? Sige, agawid kanlin. Sige nga rod, nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito na. Ta, makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya. Nasakit ti ulaw. Agbara ka. Sana nang maditirusok ko. Kan maulawak. Anya. Apay nga ingata. Sorry, nanang. Masikugak. Anya. Masikawg. Adaya nubiyaw. Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang ti relasyon mi. Asinaw tinubiyaw. Di tak ko maungungtan nanang Asino tinubiyaw ko nak? Nilino nanang. Anya? Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y inawal. Ay na! Unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang ba? Oray kumano saan nakapsat ti tinutupam. Awan mat nakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga oray artek na lang. Natulagan ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasaan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga sa anak anaragsak. Siyak sigurong ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matigas-gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek ka. Sandang agkabing. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Tapayakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit dagiti isaw-sawang mo. Abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumat. Sige, patuluyan min abalayan. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, balayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ang abalayan. Mangibabain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar yan mo. Nabartek ka man. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakabisuot ka. Napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka matunugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasun dagiti bisita. Nagbartek ka mo. Anya klasin nga ma. Naikitini abalayanin na yan. Umay kakit agsalat ha. Pagan ano ka ko ma. Di oray awawan. Umay kakit. Ay, ipatanak din ako doon. Mangibabain ka. Umay kakiti. Ang salat sa karong mga balayan. Ay, awa may dagas na kayo. Umay ka rin balayan. Umay ka. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi ijay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. Iso na lahan ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala, umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan.
May sakan sa dito ibalay do abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Un nga Lord, kastamit nga na talaga balayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbaga amat nga ro dagijay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da. Tapno saan nakakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apag danaga mabalayan. Ngamin, oray mamarteg dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintegan dagiti nga anak mo. Kasano pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew. Agbalinsamot akalbaryo ti biyag dagiti anak ko iti sidong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taking ka. Sikamot gayam abalayan, sunod ka. Ay, saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ay agyaman abalayan. Ay, sige nga rin na balayan, ha? Mapanak ka. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanya. Idi manan namin sa nakalman, inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay, sa ita, suman manan. Ay, agayat nga ta kanya. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot din kat agayat kan kuana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanya. Kat aklunak man, linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang ko nga arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek mutlaan. Ay, kasano day tuyan nga'y. Agam, awan mo't dakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agdugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat kumusta kayo ni iti sidong dagiti asawa yo anak ka? Mayat, nanang. Uri kas di nga artok dagiti asawa may. Nasingput dalat ta kada kami, nanang. Nanang. Nabartek daman kan saan, nasingput dalat tangagpadpada. Kasta aya, ay kit nasaya at nga no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko mata maawatan dak anak ka. Ala, lipatan yung dayjay. Maawatan da kayo. Adaman dabagag kada kayo anak ka. Nubilang adagarom kanyak. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ay agar-aram kada kayo? Saan pa'y matkid di anag-aram? Ngam amangan no iti mabiit, armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala. Sapay nagbadoy to'y purmak. Ha? Anyan di ko na yun, nanang? Ay, awan na nakaw. Ila, Lucy. Ada ka doon kasi mangpait. Ay, nay, abalayan. Ada ka magayam. Sinong ay takadwam, landa. Tiagbalin ama ikadwa nga inadagiti anak ka, abalayan. Ni Raima. Anya? Agawid ako nila. Diyos bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo tagbalbaludan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartek da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbalew. Ni, apay yan, nanang. Nakasingsingpot kay laitay. Kandi mangan kayo pa diti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan lang daw.
Ngamen, iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yung mo't itan. Ha? Sige, mapanakaon! Agawin akaon! Apama na nakaawid kiti balay, inrungaab kon ti sakit tinakam ko. Sa bagay basol kumatkit di tanang namnamaak. Aklunag, gapo iti kinasingpet ni Lando kanyak, na-develop tirik nakken kwa na, kati amok agayat met kanyak ngem saan met gayam. Nailiw-liwag kumatlaang ti amin, kat itain inot matan ti panagbalew dagiti manugang ko. Sana nakasitisigod nga inaldaw, ti panagbartek da. Nga muray no kasta, naragsak matkit di dagiti anak ko iti sidong da. Alakastan, to'y pagayam mo, Rita. Ala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay, dito na idumduma ka pa na sa pagayam, Rita. Sapay ko ma, tanakaradkad ka kanayon. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam, Rita. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Lovelyn P. Benito, ka ni Ros Lily Dita Bugyas Benguet, ni Esther Draculan, ka ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, Dita Kabangan Sambales. Kastimanti ko na ni pagayam ason, dirma ng biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ija abroad amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyat ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganun na dumapay. Adat na ilistahan tayo may parita ka na. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibang bagada may parit amakan. Kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga rin na napigsakan na tapno pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas ijayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose mount. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon, lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. Adadan iji balayaw. Ingkang tuman ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanon da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida agsakit? Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Un nga ron, iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, so nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne.
Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lang, minday ta parit-parit. Bakit? Kinlakay kamay na nadakilyaw. Ang paritan da kami pala amangan, iti kayat may akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat may asidain. Ay na, kasana unno agsakit kayo manan. Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mo na ya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Isu akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagais. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kayat mo ti may libre? Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit? Papananta ngayon. Ay, mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta ang paparlaur. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lang pamasahen kaniplavyo. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapan agpamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsyan ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagais. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An-anadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit di timangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak nagdi may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanila kay ko uray kanan mi amin na kayak may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo matla ti marigatan wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka marigatan kabagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pa'y pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Uwan kanaimbag ko nam ta foreigner tinasawa di anak may. Baknang a foreigner. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din sa mo nagaw-awid di anak yun. Uwan tama kumikom da nga kasawa. Ay, wait, anyat urasan. Ay,
Ala, naman kahayap ay, Nay, barum sakit di tarilum ay, wen, baro talaga. Binulan na baro tirilume nga gasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man paray. Makapaapal kayo moy. Expire nga raw na iti taraon ngay pau-pau iti anak may. Ta di mimad kabaalan nga ibusay. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan paray? Ay, way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Atayan gay. Ibaga, no di mo kabailan tayo hospital kan. Sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko na hospital. Sige nga ron, tayo nakbangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado hospital anang ya panakkin kalakay. Nangina ti mabayadan di taoy. Uray nangina. Ta si kasfundak mo't anaimbag di taoy. Iso nga raw da dito iti nangi panakkin ka. Awagam ti anak ta iji abroad. Ipakaamam ti kaadak di hospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparait. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital nanang. Apay nga min adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bilbay. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal kaya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan lapid pidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Dinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kanto lakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, nalaing namin na dumiskarte iti kabsat mo. Ken amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo dya asawam ti pagkarkarit na. Ngayon istambay mo. Malahuston, nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat-magtan, manang. Iso na laang tapo manasyar damanan. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi na pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay, ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya ka, manang. Nujak mapagganday takid daw mo. Didak ngamin deng-deng-ganda nanang tentatang. Makaungot dan utog ngarat idang. Katila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbang amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan, Ason. Sige nga ron, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya titinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo ni Tibalayo. Aywan, imbaganan day ta kada kamay. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, dasweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglaba, kanagluto ti kananyo. Ala, basta lalayngam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagay.
Bayaw Leroy, kabagis, umay kayong tabangan tayon. Nakaluto ako. Ay, itayak pala, mamising. Nagbayag ka nagluto, bayaw. Anyat linuto, mamasida kabagis. Dinengdeng as nagpawak iti ikan, kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay? Saan? Tabilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne, tamay parit kano kada kayo. Unay ka matan! Anyat sirdi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano pumigsa kami ngay, no kastama, tipakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon, ngambilin ngamin ni Lea na ito. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay! Uray makonfine kami iti makabulan, awan problema! Tada kwarta ni Lea gastusin bay! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan, nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumadaw ka lang no kontra ti kayat bay! Oy ha, ala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Makapawang ganas! Ala, ang robot tatain, tabangan itirwar ba kahit itagsin at ibulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka nata. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na itinadakal mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduwam dya sawam na agawid, Lea? Sana, Uncle. Siyak lang nagawid. Aya, alakit agandan ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak mait ta agpa-check up mait. Oras siya maulawak. Mabit lang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw. Siguro din tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre at check up iti barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan kano private ti pagpa-check upan may asawn. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresahan na ijay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anda ka. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay kasta tarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jack Lime, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabkabil na kalagayam na dyan lalaki. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho ki jay abroad.
Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya't agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ngaglako iti kumporme. Anong sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Siya karon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siya ko. Kan maulaw akman lang. Nanang, tatang, abay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayong agpa-check up. Ala, may ason pa lang timang kuyog kada kayo. Tayo naggumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, Mike, Leia, anak. Ngamen, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, itisan mi mata nagbanog na kwarta. Ala, bye-bye anyon dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Pat-pat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abay-bayan. Pat-pat ganda kayo, mahit nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi ida baybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita, bantay sarado dan kada kami kanimanang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ijabroad? Katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ijechendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.